and validation for yourself that you are doing enough for the day. So this is my journal. Tak nak journal sangat, tapi I've been writing everything that I do for the days, for the past few days. Entahlah, saja. Kadang kan bila duduk rumah, rasa macam tak buat apa-apa kan? Rasa macam apa benda lah aku buat hari ni. Rasa macam tak buat apa-apa langsung. Tapi sebenarnya bila kita list kan, banyak je benda kita dah buat sebenarnya kan. So this is a validation from myself to myself. Cute gila. That's right. Where's my pen? It's Thursday, Friday. Hari cuti. So 17 hari bulan 4. What did I do today? Ryan? Mama buat apa hari ni Ryan? Mama buat apa hari ni Ryan? Marah. Ha? Marah. Marah? Sikit je. Maksudnya tak buat banyak pun hari ni. Tak ada banyak sangat. Ada 4 points je. Aku buat apa hari ni? Sekarang pukul apa Ryan? Tak banyak pun buat hari ni sebenarnya. But I'm trying to convince myself that I've done enough for today. Content tak buat lagi. Silap okay lah. So that's it. Tiba-tiba yang rasa macam not doing enough, just list out je apa yang korang dah buat pada hari itu. So that kita rasa macam okay, patutlah rasa pada sekejap sangat pada hari ini. Rupanya banyak dah benda buat. So this is a good way to express yourself, to valid